jako veliki plus za rukomet u Makedoniji i ovo je pat koji treba ići rukomet u Makedoniji. To je pravi put. Kako se treba ponašati i mislim da smo igrali jednu dobru utakmicu. Moja ekipa je nova ekipa, ostali smo već 16 najboljih igrača, ali u Makedoniji rukomet nije mrtav. Još imamo naše dece makedonske koje mogu dobro igrati. Prema tome, drago mi je da publika to vidjela. A što se tiče domaće ekipe Prilepa, Folet igra je jako dobro. Mislim da su srce ostavili na terenu, bili su jako borbeni i čestitam im. I zaista moja poruka je da se investira u tu ekipu, da dobijete podršku grada i sve, jer ovo je bio za mene najveći politički zbor. Najveći. Ne može ni politika ovako ljude dovesti na igralište kao što ste vi ovdje pokazali. Znači da treba više ulagati u našu djecu, u makedonsku djecu, da je to jedina dobra investicija, sve druge investicije baš ne pokazuju meni baš nešto, a ovo je jako važno. Ovo je više od lopte utakmica i još jednaš, blagodaram Prilepu i ekipi, čestitam i treneru i svima, bila je lijepa večer. Ostvarite dve pobjedi na početak od ovoj play-off, no tukaj je konkurent od Vardar, Metalurg je oslaben, no što mu ostanува na Metalurgu, pa na moćnike nadpreveni ostanува още 8 да се одиграат, tukaj Zomimak, kada го гледате Metalurg ova sezona, može li da se повтори титулата? Čujte, ja znam da srca Makedonaca su za nas. Mi nismo mrtvi kako su mislili neki, mi smo živi, to blagodaramo na našem radu sa djecom, sa mladim igračima i tako dalje. Prema tome ne mogu nas uništiti. Metalurg će uvijek biti Metalurg i jako radimo u skromnim uvjetima nego i drugi. Prema tome gorcam na moju ekipu i na dečke naše i to je. Da li prvi put dođete u Prilep? Ne, drugi puta. Prvi put sam bio gledati rad sa mladima, sa djecom kako radi Makaleja u školu. Da, tu školu sam gledao kako radi. Došao sam jedan dan samo da to vidim. Makalovski jako dobro radi i jako mi je drago da imamo i trenera u Makedoniji, dobrih, mladih trenera. Treba ih učiti, treba im dati iskustvo, treba ih podržati, dati podršku. To je jako važno. Koji je najvažniji savjet što im godavate na mladi kolegi? Evo ovako, da rabota, to je. Treba čovjek radi cijeli život i nije sve u pobjedama, u porazama. Bitno je da ono što kaže Marija Terezija, nije bitno koji posao radiš, bitno je da ga radiš sa ljubavi, sa decom. Jer trener je onoliko velik koliko može da se sagne i da radi sa tužom decom. To je velik trener. Prema tome, svi oni koji rade sa našom decom, to su veliki treneri i treba im dati podršku. Znači i obratno je da, moraju biti uporni, tvrdoglavi, ustrajni, uporni, moraju biti strpljivi, trpljivost mora biti jako velika, rezultat ne dođe odmah. Ja sam čekao 50 godina da budem svjetski prvak, olimpijski pobjednik i sve što sam osvojio, a mislio sam Bog mi neće dati tu sreću. Međutim, nikad Bog sve vidi i samo ti ispita da li si uporan. I ja sam bio uporan i hvala Bogu, to sam doživio snove. Ne je dovoljno da je stručan čovjek, treba da je posvećen. Treba da bude posvećen, ako je posvećen bit će stručan, jer će ulagati u sebe. Treba stalno investirati u sebe isto. Znači da pratiš metodologiju, didaktiku, da pratiš šta se događa u rukometu, da pratiš i da učiš, čitaš puno i tako dalje. Nikada trener neće položiti sve ispite, ni ja, nikada neće položiti sve ispite. Umreću, a neću položiti sve ispite. Ali jako počituvam, jako trener, bilo kojega, velikog, maloga, najvećega, treba počitovati. Ще само нещо да ви проша. Ми остана так напред от тук. За тайм-аут само една минута имате вие за совет. Da, pa ne treba puno sve, treba trening treba raditi, rabotati na treningu, jer ja na utakmici igram ono što sam učio na treningu, a tu na time-outu ne može se puno promijeniti. Treba se na treningu. Da li не сте се доискажали, дали ви фаляла още некоя секунда да кажете нещо на тайм-аут? A da, ovdje sam rekao da nikad nije kraj, dok sudac ne svira kraj. Kraj je onda kad sudac zviždi kraj, onda mora se igrati 60 minuta. I skromni moraju biti, ne smiju biti puni sebe, skromni.
nasporila se ovaj za time-out igre, ušte nešto. Gledam nekoj treneri, kolegi vaš, koga ima time-out, tuka i pomoćnicите, poveća kažuva, otkолку istračuva prednik. Vi je ne dozvoluvate. Ne, pa zato što ja odgovaram najviše, moja odgovornost najveća, to nije isto ovo. Vi me sad podsjećate kao na kirurga koji je napravio jednu odličnu operaciju i spasio je dijete, izlazi iz operacione sale i medicinski brat skače ispred, kaže ja sam držao škare. Razumijete? To je sve sad rekao ti. Do koga uspomati ruke? To samo Bog zna kada. Ne znam, ako budem imao uvjete da radim, onda bi ostalo i mislim imam motiva. A ako ne bude, moram tražiti drugu ideju. Благодарам vam.